Welcome to MIT University Meghalaya, where you don't just chase dreams, you build them. Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Kubri Pibaro ang piasa pi Shiki Khubor kimat. Ini parashwan kon shap Shiki Khubor naglik benta chong katsala. Ki kam kandroy kidang ya biteng magkius that Kylleng ka Maushi root constituency kat banang ni kisni. Hakaba ki project kam kandroy kila poi na pawi gashnong shakaway pat. Ban ai ki jing nador shikinong shnong jong kat han Maushi root hi parokaway. Ka dorba trong ka himanang rin kala shakamaran tuma. Hadir para benwaya ka dorba. Kajimi kahuri-hura kari hadir ba ka dorbar hima kamshim la aila ban kirani kilang persya bar hagani kajinga kulmar anmur ki pulit la mensaw na kajing kawang mau ki paiba paruway uriu paiba ru la mensaw na kajing kawang tiagas ki pulit. Meghalaya Pradesh Congress Committee haganya trip Nailar azaf rio kala khot krawer ya barok kinok sosno ki badan ya kajing sngokia Meghalaya banisnok tilang na kabantaban persya ya kajing manra chom sarkar NDA palailam da ka BJP ya ka SCRA amendment bill azaf rio. Habagran shikla athai Khubor General Secretary ka Congress upa Manuel Badwar ula kerpat ya barok ki paitba kinoyalam balang ki kunhun imnang sala but banishimenta ha ka jingya tatba ka bajai ka banlong ha ka chipotrik Nailar azap rio ha ka por khar ibijimistem namadan yorughem line kra or pitkut pat hadan bosku square. Ka Joint Action Committee kinong ti mau ti siya hagan nyotrik Nailar azap rio kelai kendu yang metrang ba ka Jylla konar kong kasama haye sa jong ungda ka bakuntu banwen ni kijing lama da kinong ti siya kinong ti nga ha ka Jylla Meghalaya. Haka jingbut din ya ka jinplu jong hidukan di tap silya halas stop laban ka balaja ka santarik Nailar azap rio haka pol kumba prash den miet layo lat ban ya kret pat ba sengbo nongri ubade utrai jong hidukan haka baulai thu ba ka jinjulor kalakot kilak tingka. What happened ka jing the jong ulap ba ubajur kinong di madan na ka timeline kra haka rutrik Nailar azap rio kilabateng manrap laka pelau jong office trikam jong Shillong Municipal Board. Kani kesni ka balai bagi nong di madan intur sha office ka municipal man penram ya ka jingshim rai marway lo ka jipin kinria yaki nong di madan. Ka civil society women's organization balalam kamat da ka general secretary ka Congress balwanyang ha ka rutik Nailar azap rio kalahiar khenra yaki Jylla ki batre ha ka way ka karkhana kali ka badan ha ka shnong umsning lum nongrim ripoi district ki ba watla ki pau bakiyot jingbit henry ka mi pat ka jingkano ba ka jing aila ki nong sa shnong ki Jylla bat shong ban sa hapo pul usam jo ka shnong ka long kumba aila ki Jylla Benilu samla berkithek hasi kibawat tang hagohati asam ru kimpat jupoi menu. Uba Alexander Elhek ubelong noyalam joga seng BJP baru bedai ruk MLA ka betor umkra constituency ulang baka parti kanam aila nani aji keshat ya gajingti uranium ha ka Jylla Meghalaya lada ki paitpa ki yang persat nrei ulang kentai pat ban pediang ya ka jingdawa but day ban kamru what eco office of atomic minerals directorate for exploration and research AMD ka badan hanong ba Shillong. Ka Ribhoy Archery Association kumakunhuan ka barang meet mai hatem Ribhoy bat kabalayo ro bat pineso at Meghalaya Archery Association kalarai ban isim menta hakalumpung yesiat knam kabalatip kun Meghalaya State Archery Championship azak rio ka banlong nadu ka shkotrip Nailar hadu ka kasaltrip Nailar azak rio hanong ba Shillong. Ka BJP Meghalaya State Union hadu menta kadang Tin na kibor bahalor ha Delhi ban shimya karai ha tabaya day bat kajik bina kertom an iveng ha election and pitch next samoy ha Shillong Lok Sabha constituency uba ya heg ula pentip pakidan kendai mot ki kertom ki bala terwaya ladi banyakun ya ka election na ka tiket jok BJP bakan thupru ya ka way kanong yalam jok ki thai uba heg ura ongru ba ka jing terwa man shnai ya ka letira ha ka shohi ha ka sarkar pedeng bat ka sarkar Jylla ban shimya karai namar ba ka ni ka de ka mat ka bala sa pongding ka ki posna laiwat kisnar tu thup ashaka kla shakem ha ki pulit ka East Khasi Hills kat ba kyam persang ban kitu ya ka way ka thup Yamaha R15 ka bamdan show yung number plate
Kini kilaiwat kini kiratik kerteng kumu Johnson Mauyong ubakat prasnam kerta nagasnong kongwang East Khasius pada unongnya kali odo ukun menlang Mauyong ubakat prasnam kerta nagasnong solong East Khasius bad uniron tan taksong uba alpusal snam kerta nagasnong maurum kenen East Khasius. Ini pahanan tashi borek leki bentajong kari. Ka Parliament kena menjuri ke Micro, Small and Medium Enterprises Development Amendment Bill arat apun rio ka bertemu menwen ia ka jin penslam mensiu pisa balama dak MSME bat pensuk ia ka jingakan a. Ka Lok Sabha kena menjuri ia ka ni ka bill ha ka sengit hodien hadin balayo ia ka jin menjur na ka Rajya Sabha ha ka sengit hodien. Vice President CP Radhakrishnan hagsi thodi ulah pinkin mau ya kajing ruspa jongkari India haga ba mi yakijan balat ha nikti hagajing rakhi National Handloom Day but rupa ka kam thanjan kalapin kha yakalat yo kam yo jam niki bubur kilong ye lonsen hakri Umatirong ba ka Telangana Revan Reddy but ulah ka Jylla Shiv Pratap Shukla kila ay kublay siya baro ki nong thanjan haga Jylla Telangana haga jingrakhi ya National Handloom Day ka jingshlay haga Jylla Assam kulong kawai ni ki marka ba pinsngo kya bahai ki babur kilong yin longsem hadin ba ka Assam State Disaster Management Authority kala penmi ya ka jingbahang ka batmai ka babata ki paita ban kiar na ka balet shakawa Dhansiri River ka badan hagula Ghat District namar ka jingkir jongko hakini kini asli Menjurang ba ka Assam imanta biswasama kasi thodi ulo ong ba ka sarkar Jylla kelas dalam pentrikam ikila ajingaram na kabenta kilanar kiba syakta haga jingshri balai thu ru ba kinong ajingaram kiladon shikishna wa perape banyara ikipai ba General Secretary ka Trinamool Congress Abhishek Banerjee Baderu MP ka Diamond Harbour Lalitit ya ka jingkhang jong ka Yingbishar Supreme Court hadin ba ka single judge bench jong ka Yingbishar Calcutta High Court kala kentai ban ajingbet yau melita sumargi kmat shabari kalami biang ka jinga kawang kti ha lor ka jinga ki kabala pelong dang shen lagi samla puli hajantan mantak ha kabau miturang ba barim ka Delhi Arvind Kejriwal ha ka sing thodien ula kamba ka sarkar jong Modi kala ki yu thot thot eki samla jong kari badde halor kini ka daw ba ka sarkar kala prasham na ka wei pat kala ban pinskaptar ya ka sochu ki samla Menjurang ba ka Arunachal Pradesh Pema Khandu ka sing thodien mula kentai ya ka Khubor ka balami hakila pathai Khubor ka balakam ba pada jing persang jong Shipai People's Liberation Army na kari China pandung jubor sha ka Jylla Arunachal Pradesh hakabaya dewa kani ulo ong baun saya kran yaki bor jong atna Shipai jong kari but yaki kunhur nampo ka Jylla ban yo ya ka Khubor ka ba shisha The National Human Rights Commission kala shim suwo moto halor ki artik Khubor balami hakila pathai Khubor kabakta ya ka hoblong briman brio jogi khna school hag Jylla Madhya Pradesh bakla patharu ya ka sarkar Jylla ban IT ya ka kai phot ka babnia hapo ateyo Menturang ba ko bas pegol Suvendu Adhikari hakasing thodi na lechno yang nongyalam ka BJP Mithun Chakraborty utishap film Hindi ka Bollywood ubarang dalmenta hapre ngajing sha sumar hakawai ka hospital na ka jing sha pun Nia phanata shiki Khubor na Kylleng kiri ka Pyrthei ka sarkar jong Trump klapen phai kala para lai million mit kimendir ki bamdani ki kor kisla ki babyam lakap ka White House patlapu ikjing thok papaka hakabaya de but jingdom ji Kenya ki menderi ki barupian shakari jong United States President Donald Trump lapen mi biang yaki hukum ki batmai ban induna ya ka jing asal not ni kha shaki khlung jong ki kentei ba arme ki bala kha ha ka United States ki bala shakani ka ri limba ka tourist visa Kani kalawan hadin ka Yingbishar Supreme Court jong kari United States kala pendam ya ka hukum lapen mi daw President Donald Trump ban itu ikinong sosyang bapura yaki klong ki bala kha kari United States ka President jong kari Mexico ka Claudia Sheinbaum kala baka sarkar jong ka kala thawi ki lat lenti ban penklan ya ka jingada ha ka Jylla mikukan ka bala shakta ha hakikam Brunei Rusia knang ba kinong shalanyo so avocado shakari United States ki dubla Madstam biang ia kekai kepaten hadir rajin pesangnya ia kekam hai nama rajin bamshinan kelekawan. Layo sengaw iki arti jing te hadam nom kashim kabahap po Hormuzgan province jongkari Iran hakam yeski palai hadir bag Shipai ke Iran kilapen pai kala ia kejing shat her namding haga kudok rum jokaduriau ba Strait of Hormuz la ongi Khubor na ka Tashin News Agency. Katnat Shipai jongkari United States hakasingi palay kalau ong maklapit ngor bahaya kejing siat namding
ka North Korea hakani katayo da ka bapen pa wa ka Amerika kala ko jingun ban a jingada yeki riparlok hada pa Asia kalkun ho lana huti na kru Yemen kala kam bakala siat eki namding but Pyrthei ki dro persha yeki bor shipai chok sarkar hagat lamarip but hadamun but kamru baki shipai sarkar ki lamma ek jingjulor ka bashir kheba ka Pakistan Mini Mazda Association but ka All Pakistan Goods Transport Owners Association rapen menaya ka jingkham ya nanti habaro wei kari nado ka khatratri Nailar dan persha ya ka jingpin ki dor ka sarkar ya ka umpnya petrol ka jingdan kuna palatpur patpun kiwe kiwe dikiman ibakta ya kiba em kamai jakpo ka kamnya kali hakari kari Bangladesh kala kerpat ya kari India berkintiu shu ya ka jingshalan umpnya diesel dingba pipeline bala penyan ya kaput nang banwen ya ka jingkedu boarding barka jingjuna ka gas hakari Bangladesh Dikito Kylleng Khubor hakimat mandasli kuble. Welcome to MIT University Meghalaya, where you don't just chase dreams, you build them.